سلام كمي تصنحو كورات تخاطاتلتي نزي ساعات زحرنا يوم حصرتن اواناون زولنا يوم زيناتات حزنا لكم مصينا لنا نخطكاتلنا رمان عدم دونالد ترامب لعل مشاركة نقد أمريكا زوجة سجون تقارن نبوزحات هجرات عالم زتكفى خوينو حنت هجر دم في زر زرعاتوتن نساد ما روسيا وهو قال وايت هاوس كرملين نمع خنزين أمريكا كسيس زهو تقال نايزم مخنيات أمريكا ولعل روسيا زوجة تأجدا زخونة ترجم زلوا نقد زخل كل بمخانون كوبان بيلاروسن سمين كوريا ونو تزر زر خمسة أتوام الكتاب يخون برمس أمريكا زو واحد نقد وركب زلون كم بعل سوريا مسألة هجرات أبتزر زر أتوا خوينن بمسألة ترين إيكونوميس بالتقاسم مردات حورات هجرات سوريا وزحلف 10 مليون دولار راح زقمت يا فريا سدد جيرا أمريكا خاو كل تشحن إسرائيل كلتن روسيا والعلي يوكرين ملء ورار بحرم في السما سفح قدام بيرا ترامب بحبشانا وايت هاوس كاوز ملت ندحر أو العلو روسيا زيادة محزنتها وكايد أي زختل زلو السنة خوينات مززام قدام نتيبو يسرح خمسة لزقل زلو خوينو لعلواي بعد ستان روسيا دماغ الصومن بسم محدا دولار ترامب نمر رخاب أو واشنطن زركو خوينو أما روسيا يوكرين سمع نخجبر زكاد در ما يغسل الله أبز حلف ورح ترامب بريد روسيا بلارمي بوتين تقصده من موال انت زي تقبلو ندار روسيا خابز جزء هجرات 500 ميتاويت كرز خجبر مخانف فارح نيرو بحمص مع خان زينا روسياون بسنكز ان حب زرزر تفح ولا قرص كم زياتوت قريصن ابل عل روسيا زخونه قرص يتجبرن اذا جن بسنك فوليت حز يكونن معراويان درو لعل هاجرنا اجدا سلاز جبرا طرح يختبل منقسو مع خان زينا روسيا 24 تبي قريصا بمسرت روسيا حدا دما روسيا تزرزر زياتوت له مخنيات بوزحات معراويان هاجرات محراق يلا بوزحات بكورنيزم حزنا مع خنا زينا بفلاي من يسر نقد امريكا سوكوت بيسنت فوكس نيوز روسيان بيلاروسن مسانا ينقدنينا جرد ما قدالون بمبال زتزارو خطأسات راين بمسرت صابي صحفة وكيل نقد أمريكا أو كتشحن إسرائيل كاب روسيا 3.5 بليون دولار زقمة قحوتيا بقند دما دخول نيكلراو ندادن قال حسينات تنزحقهم مخانو تريني ايكونوميكس مع خنزينا روسيا حبيرو دقافي كريملين زخونه ان تي في ترابا اوروبا نزركو مشاركة أمريكا خم اقلقل تغيرو خمس حزومن نساتهم دما بحرقان طرح زملسو مخانهم قليصو بزحات كم بعال بمينستر مكل خار روسيا بتم حدر جنجوفي تي في سب زي نورل ديسيتات هردين ديسيتات ماكدونالد نبزر زر قرص مئتاون كتقسات راين يوكرين بوغنا خا أمريكا تغورو سدد 10 ميتاويت قرص غير لالو قداميت مختل قداماي مينستر تهاجر لوليا سفيدكو يتحدث قرص أمريكا موزحتنا ناشي فريت تصلو مخانو غليصا بتوسخ يوكرين زحاشو علت موحات سرح خمزلا غليصا اب 2024 يوكرين 874 مليون دولار زقمت اقحت نا أمريكا 5 ددت أمريكا دما 3.4 مليون دولار زقمت اقحت كم زاتوتن حبيرا يوكرين كم من تمحازا مشاركة أمريكا بوزح كتب تخيل كوينا حافشاو تاريخ عن خلتين هاجرات يتقم ولا كم منغو خلتين هاجرات زلو ملوات نقدي نشان تخونه أمريكا يوكرين نصار روسيا او تغورو خوينات روين واتاو دغافي بايا حج دما خما كان لاي تخونات مقورات زغبر دردر معدنات يوكرين نمركاب اب سمع خطوصح خطفتن صني حيا መንግስት ህግን ማክበር አለበት ማስከበርም ግዴታው ነው። አንዳንዶች ሰፈራችሁ ውስጥ ሰው ሲደባደብ ሰፈራችሁ ውስጥ አንድ ጎጆ ሲቃጠል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምን እያደረገ ነው ትላላችሁ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የእናንተ ሰፈር ሚሊሻ አይደለም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተሰጠው ስልጣን አለ፣ የተሰጠው ስራ አለ። የተሰጠውን ስራ ጠንቅቆ ነው የሚሰራው፣ ያውቀዋል። የሰፈራችሁን ሰላም መጠበቅ የእናንተ ጉዳይ ነው። የመለመን ጸጋ አለኝ። ልመና በጣም የሚሳካልኝ ሰው ነኝ። እድሜም በሙሉ ማለት ነው። ለምኜ ብዙ አላጣ። ልመና ሱስ የሆነበት ግለሰብና ማህበረሰብ መበልጸግ አይችልም። የሆነ ቦታ ልመናን በቃ ብለን ማቆም አለብን። አስክሬን ሬሳ ዘር የለውም። ሰው ካለ ብቻ ነው ዘር ያለው። ዘር ማለት እኮ ቋንቋ ነው። ዘር ማለት ባህል ነው። ሬሳ ቋንቋ የለውም፣ ባህል የለውም። ሲሞት ስብናውን አጥቶ ሬሳ ነው የሚሆነው። ሬሳንም ኦሮሞና አማራና ጉራጌነ ብለህ ማሰብ ሰው አይነት አይደለም። 50 የኦሮሞ ብሔር ተወላጆች፣ 20 የአማራ ብሔር ተወላጆች፣ 8 የጋሞ ብሔር ተወላጆች፣ 2 የስልጤ ብሔር ተወላጆች፣ 1 የጉራጌ ብሔር ተወላጅ፣ 2 የሃዲያ ብሔር ተወላጅ እንዲሁም 1 የአርጎባና 1 በብሔር ያልተለየ ኢትዮጵያዊ ህይወታቸው በከንቱ አልፏል። ዛሬም ለኢትዮጵያውያን ወንድሞቼ ላበስር የምፈልገው ፍቅር ያሸንፋል፣ ይቅርታ ያሸንፋል። መግደል መሸነፍ ነው፣ መግደል መዋረድ ነው። ሰው መግደል ኢህአፓ ሞከረው እኮ ደርግ ላይ አልሰራም። የኛ ግን ይብሳል።
የኛ ይብሳል። በብዙ ቁጥር ተባስቶ ነው ምላሽ የሚሰጠው። ይሄን ክቡራቱ ክርስቲያን ከተቻለ ሄዶ ቢያወያዩ ጠፍተዋል አይመጡም እየተባለ ስለሆነ ሄዶ ቢያወያዩ እውነቴን ነው። ሰሞኑን ጠፍተዋል የሚል ሐሜቶች ሰምቼ ነው። የተከበረው ምክር ቤት በጣም ትልቅ ወንበር ነው የያዛችሁት። ሐሜት እዚህ አታምጡ። ይሄ እኮ ትልቅ ቤት ነው። እንዴት ይታማል ብላችሁ ሐሜት ታመጣላችሁ? እዚህ ሐሜት እዛ ቡና ላይ ጫት ላይ ሰውን ሰው ያደረገው ቆዳ ነው ቢባለው ማን ያምናል? ሰውን ሰው ያደረገው ኢንቨስትመንት ነው። የአርማጮ የወልቃይት የጠቀዴ ህዝብ እንኳን አሁን ባለው ሁኔታ ባለፉት 30 ዓመታት ያ ሁሉ ዱላ የወረደበት ኢትዮጵያዊነቱንም የበጌምድር ሰው መሆኑንም እየተናገረ እየሞተ እየተሰደደ ዛሬም አለ። ዛሬም ወልቃይት ብንፈልግም ባንፈልግም የተወላገደ አማርኛ የተወላገደ ትግረኛ የሚናገር የሁለቱ ህዝቦች ድልድይ የሆነ ህዝብ ነው። አዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ የልዩ ጥበቃ ኃይሎች የቤተ መንግስት ሳይሆኑ አዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ ኃይሎች ለሰሞኑ ግዳጅ ከተለያየ ቦታ መጥተው የነበሩ አሁን ግዳጅ ጨርሰው ሲመለሱ እኔም ማግኘት ፈልገው ነበር። ያው እንደማንኛውም የህብረተሰብ ክፍል እንድታወያየን እንፈልጋለን፣ የወደፊት ጣፈንታችንን ካንተ ጋር መምከር እንፈልጋለን ብለው ወታደርም ስለሆንኩ ይመስለኛል ማግኘት ፈለጉ። በጣም ጥሩ ውይይት ነው ያደረግነው። በአጋጣሚ አሁን ያለው ጠቅላይ ሚኒስትር ወታደር ባይሆን ኖሮና ሲቪል ቢሆን ምንድን ነበር የሚያስከትለው ነው ይሄ ጉዳይ። ሁለተኛ ከፑሻፑ በስተቀረ ባልተለመደ ሁኔታ በከፍተኛ መዝናናትና መሳቅ ነበር ኢንተርቪው የሰጠሁት። የዛን ቀን ውስጤ ድብን ርር እያለ ማለት ነው። ለምንድነው ያን ያደረከው ያላችሁ እንደሆነ ከቡራዩ ከሰበታ ከለገጣፉ አርሶ አደር ወጣት ተደራጅቶ እየመጣ ነው ሊዋጋ። መንግስታችን ተነክተው ሊዋጋ እየመጣ ነው። እኔ በጣም የተዝናና ነገር ካላሳየው በስተቀረ ህዝቡ لومم محدار كتما أديس أبابا زوصو مغلصي أب أديس أبابا لأخت شعبيان حوحات ዝተሸከሙ ኣብ ትሕቲ ቁፅር እቲ ክብል ገሊጹ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝተፈላለዩ ጸገም ንምፍጣር ይንቀሳቐሱ ነይሮም ክብል እውን ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ዝርከቦም ልኡኻት ፋኖን ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞን ሻዕብያን ዝርከቦም ኣብ ትሕቲ ቁፅር ከም ዘእተው እዩ ለማዓንተው ዘርግሖ ሓበሬታ ዘምልክት። ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብዚ ጉዳይ ዘሕልፎ መልእኽቲ ከም ዝሓበሮ ሰላም ንምሕንፋሽ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ሓዊሱ መንግስቲ ካብ ስልጣን ንምውራድ ዝተንቀሳቐሱ ሓይልታት ኣብ ትሕቲ ቁፅር እቲ ኣለኹ ክብል እዩ ዝገልጽ። ልኡኽተ ሻዕብያን ሕወሓትን ተሸኪሞም ይንቀሳቐሱ ነይሮም ዝተባሃሉ ዞም ሓይልታት ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ብዝተገበረ ሰፊሕ ወፍሪ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ክእትዎም ከም ዝኽኣሉ እዩ ዝገልጽ። በዚ መሰረት ድማ 106 ኣባላት ሰራዊት ትግራይ 156 ኣባላት ጉጅለ ፋኖ 251 ኣባላት ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ 224 ድማ ልኡኻት ሻዕብያ ኣብ ትሕቲ ቁፅር እቲ ኣለኹ ክብል ገሊጹ። እዚ ድማ ናይ ኣዲስ ኣበባ ምምሕዳር ንምግምጣል ከም ዝኾነ ድማ ወሲኹ ገሊጹ። ብኻሊእ ዜናና ድማ ማእኸል ሙያዊ ስልጠናታት ሳዋ ኣብ ብቕዓት ተኪሩ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ። መንግስቲ ወርሒ ለካቲት 2007 ነሰዋ ዝተኸፈተ ማእኸል ሙያዊ ስልጠና ብዓቕሚ ሰብን መሳርሕታትን ንምዕባል ክገብሮ ፀንሐ ሰፊሕ ወፍሪ ኣብ ብቕዓት ዝወሃብ ስልጠናታት ርኡይ ገስጋስ ተመዝጊቡ ከም ዘሎ ምሁራንን ተምሃሮን ገሊፆም። ርእሰ መምህርቲ ቤት ትምህርቲ ቴክኖሎጂ ህንፃ 02 መምህር ላይነ ያዕቆብ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሓፈሻዊ ስራሕ ሓፂን ፅርበት ዕንፀይትን ሻበውቆ ምዝርጋሕን ማይን ሓፈሻዊ ስራሕትን ዕንፀይትን ቤት ዕዮ ማሽንን ብጠቕላላ 5 ዓውታት ሙያ ዘጠቓልል ስልጠና ከም ዝሃበ ብምሕባር ብፍላይ ኣብ 2017 ዝተኣታተወ ዘመናዊ መምሃሪ ማሽናታት ናውቲ ትምህርትን ኣብ ብቕዓት ዝወሃብ ትምህርቲ ልዕሊ ኣስተዋፅኦ ይገብር ከም ዘሎ ፍሊጡ። ርእሰ መምህር ቤት ትምህርቲ ቴክኖሎጂ ህንፃ 01 መምህር ነጋሲ ክፍለ ብወገኑ ብ6 ዓውታት ማለት ኣውቶ መካኒክ፣ ህንፃዊ ስራሓት፣ ጽገና ኮምፒተርን፣ ስርዓተ መርበብን፣ ኤሌክትሪክሲቲ፣ ምሕደራ ንብረትን ከምኡውን ፍርጅን ስርዓተ ምዝሓልን ከም ዝሰልጠኑ ብምብራህ ልዕል ድሌት ተምሃሮ ተወፋይነት ውህደት መምህራንን ኣላይትን ተሓዋዊስዎ እቲ ዝድለ ብቕዓት የረጋግፅ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ዝኸበርኩምን ዝኸበርክን ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ዝሓዝናዮም ሓበሬታታት ነቶም ክትከታተልዎም ፀናሕኹም ይመስሉ ነይሮም። ኣብ ዝቕፅል ብኻልኦት ሓበሬታ ክሳብ ንራኸብ ሰላምና ትመነና በብዘለኹም ሰላም ንዓኹም ይኹን። ሰላም